philokha hambai kini जों kaisa chini press meet jodo saibana जों recently 22 तारिख जों दिल्ली थांखा दिल्ली थांनाय बेपारान्थि जों जे कक साख्लायनाय फैलानो पार्टी आईपीएफटी नंगै फैला हामबाय मारावो चिनी बरंबनां होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चिनी अमित शाह जी नो ते चिनी यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा नो बरचुनो जरा रमनी बागै विशेष के चिनी होम मिनिस्टर आमर ब्लाई हामबाय मारावो आगनि स्लाइ अजरावो ब्लाई खेना चिनी गाहाम मालाय माने अंखा जों प्राय आधा घन्टानि ऊपर जों बबाय कक salaikha ते कक salaikha बिसिंतै आं नुखा बनि बेलाय गथनबो वेलकाम खालायखा ते ब माइनरली ब गाहाम खालाय चिनि कनो खनाखा आं पैलानो बरो जों खम याफाखा एफो जों रिसार याफाखा आनि लगे तंगो जों ते कथाम चिनि लीडर चिनि सीनियर एजीएस जितेन्द्र वर्मा ते चिनी एमएलए प्रशांत देव वर्मा ते जन्म त्रिपुरा जों थांनाय बबाय ठीक 22 तारिख 5टा समय जों बय मालायखा मणिपुराव जों बनो डिटेल जों salaikha स्पेशली चिनी मेमोरेंडम जों बरो कपि रखा ओ मेमोरेंडम पॉइंट माने 1 by 1 आं बनो परेखना रखा बो परेखा और जों पहिले साइमानो आं देखारो चिनी एक नंबर the Parliament statehood demand अबनो जों साका it is our prime goal चिनी आईपीएफटी existing money एक चिनी लक्ष्य उद्देश्य अबनो जों एडीसी एरिया नो शेड्यूल एरिया जों statehood खालायनाय अबनो चिनी ultimate goal अबको जों मनो साका आजरा बो काम के खनाका बो साका yes अब तो डिमांड तो हमनो किंतु अब सीरीज ऑफ डिस्कशन अब नांगो अब जों टॉक नांगो अब नॉट 1 or 2 डे जों सीरीज ऑफ डिस्कशन बोथ पार्टी बोथ स्टेट गवर्नमेंट हेज स्टेट गवर्नमेंट अब नति जों डिस्कस खालायनाय सावो अब नाव फ्लाइ थांदि इट इज अप टू योर मैटर अब नाव ति नाव डिमांड खाय थांदि अब बक्साव अदर चनुखा कबांग थिं बाराव सागो लेचिनी आईपीएफटी पार्टी थिं दाबिनो थिं तिब्रलेन दाबिनो पावै थांखा वॉइस खाय रेज खाय हायनि कबांगा थिं नेताराव थिं विरोधी दलाव आबनो जों खोनाखा आबाङै आं हेसे इंडिविजुअल सेबां कक साबो आनि सबसे फोकस थांनाय द स्टेटहुड डिमांड आबन दिनै जों फोकस लायो एट द मेन टाइम ओ कचारो जों गोबां थिं नांमानि चिनि मान थाय दंगो आबनो जों salaikha आं सेकेंड पॉइंट बनति साका हाई लेवल कमिटी अब जदो साइमानो जों सरकार 5 मिनिट सिगांनो 2018 जखन ते राजनाथ सिंह होम मिनिस्टार दंफ्रो ते दिनै होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बना आमालानो जों अब गायसा खालायजाखा हाई लेवल कमिटी जों जदो साइमानो अब ते बरो तिप्राव फाय थांगा 2 बार फाय थांगा बरो ते बरो हियरिंग को खालायखा The high level committee ni main objective है to look after socio-economic, linguistic and cultural matter. अपन तो इबरो कैसे कमिटी गठन उठाई क्या socio-economic and cultural problem of indigenous people of Tripura. इको बस आवो अब इसा स्लो तंका आमन साइमाना आबना आंते इसा कंटिन्यू खालायनाय सावो आंते थर्ड साका चिनी स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव और आं बनो डिटेल बुजबखा जों जदो साइमानाव चिनी तिब्रा हास्तेगो स्पेशल तिब्रा साराव गोबां हाजार बेकार दंगो आं बनो साइखना रखा आव डिटेल बनो साका चिनी जों जे माना दं माने 31% चिनी कोटा आ फुलफिलिंग ये फ्रॉम ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप ए इन ऑल डिपार्टमेंट ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट अब गुन दिनो अब फुलफिलिंग या अब आं साका गत लास्ट for the 25 years but more than that ना कांग्रेस सरकार ना सीपीएम सरकार अब बड़ो सीरियस के नाया अब बागै तक गोबां मानसिनि बेकलग पोस्ट
प्राय 20,000 hai bagle post tongo abang mono saka abang tiro especially ST SC borok bekar tabo kawmang tongo oka chini birat chini somaisya abang mono saka abang bo sago abang state government chalainai abo to serious matter chini backlog post angtai mono kilar ke saka even certain group D service group D post also not fulfilled abo group D bahinasen 31% chini quota fill am yakho abang mono sai khanoka gabo bu sago ang state government chalainai abo serious matter chini young generation ro frustration ngi tongkha angtai bono kaham ku sai khanoka abo gai bo sago abo state government by ang chalainai tini fourth tini point of discussion oro tongo amendment of 6th schedule of the Constitution of India ojoto saimana but it is not only tiban bagaya o pura notice ni bagai boro kaisa committee kothon khaikha obo naikin khaine bagai abo jeng chini state government hoite obono jeng cabinet pass kel hokha chinoro chino proman tong isonase cabinet pass kel hokha obono approval na aro mukha chini state government hoite jeng 2019 cabinet approve khai jeng hokha obar copy tongo so strengthening of Tripura tribal autonomous district council so first another kata bahai renaming of district council renaming Tripura tribal council instead of Tripura tribal autonomous district council also another post of council they to increase the member in district council member tabo tabo 3 star tomo a 3 star no 50 claidihnese abosam cabinet approve kar hoka to increase 50 member in district council taibu saga sango daga chini introduction of block council chini tabo only one system tong chin tipago the village committee obono 3 type system khaina bagbesan prostav hoka block council regional council and village council abokai 3 type system khaina prostav hoka the power of transfer of land and property abokai sin gabama one by one obosang hoka abo subject prai dongo tini 43 department sing 8 khaidini abor hoka artong land election tongo abo kobong porlia oda tong most important kini food and civil supply printing and stationery tourism department rural RD rural development and town planning land and revenue and land reform for the last 50 years obaising chini yoro movement tongo ang saka kokbor is a very important language it is a state language in Tripura abangai kokbor chung important matter nai te 8 schedule khaile bai bo bonasung age ba saja chung chini cabinet pass raikha 8 schedule ma danai boni chhara chhara ektai mention raikha je 90% 70% people are in favor of Roman script the only survey was conducted so 3 Basa commission khaijakka o Basa commission report all are in favor of one script abo kona bolo saka ekomai class bo bai prai ada ghonta jeng bai top khaikha abo ang khagawo je tini juntak thangmane chen mission chen di obhijan balaken fruitful jeng saimano bibhinno party bibhinno kok samano kintu jeng bastobo the reality go jeng je samangklai tongmani o public nui tongo public samanai abangai ang khagawo chini IP party ঠিক আছে जों 2021 नि एडिसि इलेक्शन जों हारिमानो किन्तु अब जों जतरो साइमानो जोंनि दाबो रिभाइभ होंगै दंगो जेबरो ठीक हा दखना हामजानाय टिप्रालेना हामजानाय अब दाबो आगो फाइबायनाय फाइट दंगो बोरैबागै जों अमन साइगबोखा जों इन फ्यूचर जों देहा डिसकसनाव बसावो विदिन मंथ ऑफ अगस्त मोस्ट प्रोबेबली बसाव बाव फाइनाय टिप्राव फाइयै बो डिटेल board party by IPFT and BJP party bo call khaini hisabo जों o issue no tui जों detail call sai nahi bosao mai kabang masang small cottage and rural industries amai kabang masang roil hoka right ora 43 subject department tongo obono जों always tini cabinet hadisang approve khar hoka oborna bor copy kashi raka even chini जों government approve khar mani bono tongo oboisoi abana bono te reminder haike copy nang bono tini prai home minister dekha obo porekha very important boni prai tai tongo chini
point of discussion on the last sabuna saka tin kok borok is very important issue